Hei hi All India Radio Aizawl ani pipu te sul nu. Tun tum pipu te sul nu huna chuan Mizoram damdoi in le thok tu masa di chianga chanchin kan ngai thla hodona he thu ziak tu hi zo than kunga mission veng ania aron chiar tu tur te hi lalshiat puya le lalrin pui te anni tuna ilo ngai thlang u Mizo te hi namnau pang tak kan ni a kan history chui thui thei tur ber te po in kumsang kha zasari malam kha chu an chui phameu lo ni om takani thlangtlak nuwa tuna Mizoram kan ti chen kan lo lai le tlang sang sanga lal sang sang te opna hnuaya kan khosak dan te chu kan chui top thei ani tlang puina langa heti hun lai hian lal fing le remshia an khwa le tuite ham thatna ngai to lal ram apiang an nuam sa in an ral muang ani deuh maya lal thin chia le in shot ching lal ram apiang an hnufum ni po ina hriat chu wangin lal nun phung le an khosak zia angzel hian an khwa le tuite zia rang po a hriat mai thin ani an ti khwa le khwa in run ton reng le milula hnam an lani awang khan khwa po aral chi thin hle a pasal tha le an hruai tu lal huai sen an poimo hle thin ral laka khomi pui chan him le thlo ma tu ram tha ngai to chulal mo phurna lian ber te zinga mi ani a lal fing deuh le thlir thui deuh chawin faina le thiang hlimna po ngai venna chang an hria ani deuh mai thin thil siam zirna le hriselna lam kong te chu ti takin an la eng to phalo thin ani hriselna lambi ka chuan anin hana pui ber chu bol pu le pui thiam manga in thoi ani maya pemthar le in hliam thila ram mul dam doi eng emo chu hriat an neya chu bak chu natna dang in kolnan hriat an nei mewina langlo amai ro chu ram hnim huan thlai le theira chi sang sanga ngei zong emo e huat thei emo taksa peng sang sang ta na poipal thei thil emo te chu an hrewe viau thinin alang Mizo te zinga damdoi lam kan hmel hriat channa bul ni theialang chu violent voi khatna kumsang ka zaria somsari pakhata British hole vai sipai rual Mizoram ron thok te khan anma ani mamo le inven nan damdoi chi sang sang an ron keng lu ta heng zinga hian an ron ken lu tam ber chu first aid kit ni in hliam le pem en kolna chi te pum nuam lo le luna khosik chok na angchi ni in damdoi chakle hau tak pui ero an ron keng lut lova heng an damdoi ron pai ho te hi khotlang mi pui mi mira po engemo chen chu han man tir ve bok ma se vai damdoi ti in chu ti takin an dong song thiam lova a hlau te po an hlau jok hiala indoi lam thila te po an ngai rum jok thin bolpu le pui thiam te manga damlo in thoi hi ngai bel tur ting chuan dam pui po an om thin anima na vai dam doi aya laring tlat an tam jok alani fan violent voi khatna khan an ron tho chu chan ber Mary Winchester Mizowin Zoluti kanti an ron chan chu theya wangle lal chim om deuh ni an hriat te chimle marlama an ron shem nuala wangin an kirle maya hemi nu hian mizolal te chuan milulak le sairam chuate an la sim chuang lova phairam lama sai kap tur le ram chuaka an la kal zui renga wangin British ho chuan Mizoram chu tukdaya ron op nge lo tumin violent voi ni na kanti sangkha zariat samruet paku a an ron thok le ta ani Aizawl le lungleya kumsang kha zariat somkuwa omhun an khuar ngeta kumsang kha zariat somkuwa pahnia Aizawl op tu mekke pachuan lalthen katin in thuralin helzai an rel ti ahriata wangin ama pui bom turin lunglei op tu captain J Shakespeare acha Mizowin tarmita kanti mai chu sipai za somngarwal nen marlam panin anon thok pheya ma se chi pira rolura thate lal engem zat changrol te chuan lo chap charin thakhat zet an hual beta bual pui lal luwa ero chuan J Shakespeare chu dohne zo lo tur ti hria in thiana asiam thunga apuina le barmarama tanga British sipai lo thokte chuan Shakespeare le a hote chu an chan him theita ani Shakespeare hi lalluwa wachunga hian alom tak mewa lom thu soinan British soimoina chikhat major din hunle thakipa alom mantur sum fainen apeya lai phir thatak apek baka bualpoya hian sikul le damdoi in din sak atiam tabokani
Bualpuya damdoi in masaber anti tak Automobile Pharmaceutical Center din chungchang BCM Bualpui Gospel Centenary Souvenir kumsang ni som panhi achuaka chon heti hiana inziaka Mizoram damdoi in masaber po Bualpuya hian din ani boka thingkhuanga an omthlak hlim hian tunlaya PHC angdeu Automobile Pharmaceutical Center APC anti chu sarkarin ahonga damdoi in le doctor apengala tunlaya upalal thla lova in mun hi Mizoram damdoi in masaber din na chu ani a building sakna tur chumi puin an thiar thina pumazain Mizoram achia hnelai ani boka hlaming thang tak Bualpui panga an thing zai chu kan zolo puma atok lekin min shemro korte vai mel tha ti tepo alo chwa pha ani thingkhuang atanga khongbok an kai po in damdoi in hi an chom zela athok tu doctor babu le staff vai te po an tlang nelin nula te po an rim ve thina doctor babu chun nula ro dingi arim thim chu tlangwal hovin thikin an ngai thei talawa chu ba ka na tlang te ati tambok sia an ning via woni yang engma shit lavin thingkhuang an pem san le taveka sarkar po in damdoi in chu ati top mai ni o min an soi hun engema chen chu Bualpui mingin damdoi alo thleng thin tunu sangkha zakua samruk palia chipir damdoi in PHC din ani po kha Bualpui damdoi in minga bo zui wang ania chipir kholian jok le pafing jok ten an nei sakta te po ti ila tangkam moilo ani em lawang chu khongbo ka hian doctor babu hian sera phuna tun thleng hian mu thein ala anti Bualpui damdoi ina mizo thok masaber nia shia chu di thianga hi ani a di thianga chanchin tlang pui chu hetiang hi ani mizo lal ro pui tak sentlang lal kalkhama khon bol upamin lal lian thanga fapa pathumna ani a kumsang ka zaria somriat pali mangkho thla a sai hum tuna sentlang bula lo piang ani awan ne siamin anlal fapaten lal scholarship donga lekha zir andu lo awangin a aya kumsang khazakwa pathum khan aizola lower primary azira kumsang khazakwa pali a thata kazovin lower primary zirchuak hlom masaber dot tua atelani upper primary azir chhozela kumsang khazakwa panga jun thla a damdoi ina dresser na amuta ka wangin azirlai chu achunzom theitalawani lalwa wakhwa Bualpuya Automobile Pharmaceutical Center anti a athok tana heta tang hian sial sukle sailam inkara kho omchin diar khaya te sairanga te anda kwal ta ani di thiang hi tlangwal zeile rem hre tak kuddam liam tur en gol po mitlung takhania mani narin omle in pezo takani awangin an ho tu te du sakna dongin kumsang khazakwa pariat mei thla a compounder officiating turin kaisan tir ania kumsang khazakwa pakwa mei thla khan sairanga son le ania heta hian rei a omman lo Aizawl Military Hospital Assam Rifle damdo in anti mai damdo in pay van khama building ep ko tlanga thina khan da le ania dam veng le thak thing venga te hian hun khuarin akhosa thina ni compounder pharmacist training chu angaya wangin athian pakhat nen daka East Pakistan zir turin an kala di thinga hian kumsang khat zakua som pakhat khan tluang takin ron zir jawa na po aron chunjom hala akal pui pa ero chuan damlo na awangin azir chok ve talo ani kumsang khazakwa som pakwa khan pu HK boy chhuwa ka pa pu HK do hnu na khan rengram Tripura a Pioneer Mission noya adam doi thiam na chu pathian rongbol na na mang turin aron som china heti lai vel bok hian Dr Peter Fraseran damdoi in lam na mission venga bul alo chanto ro khol na lian takawanga sabrama a ho san tak kumsari zet chunzom thei lova omchu chunzom le turin Dr FJ Sandy le pastor chwa khamate khan an som ve chamchi boka ti chuan sarkar hnuaya hlo tamjok na chuban sanin kumsang ka zakwa som pakwa September thla khan Wells Mission hnuaya alutta ani Wells Mission khan Aizawl khopui naivaya damdoi indin nan mun nei andua chuchudur tlanglal puswa ka khan lo sia in derken tlang tuna Sinod Hospital tlang hi apeta a chuta chon Wells Mission chuan kumsang ka zakwa somni pali atangkan mun an khwarta ani amun mabua saile in sak chungin di thianga hian dur tlanglal puswa ka ina pindan pakhat alwa a heta hian damdoi na ba ka dak in le derken tlanga in sak enkol te chu anapui berani kum khatzet amun ma bo chai ani nuwa
kumsang ka zuwa somni panga January tha a pu Sunday te chung ko le pu di thiang te chung ko chuan helai tlang hi an lo tana damdo in dispensary le Bible school an tran chauta ani kum khat emolek nu sang ka zuwa somni paruka pu Sunday chu athi tak thuta wangin Bible school chu aizola an son kir le a dispensary ero chu pu di thiang hian achun jom ta zela kumsang ka zuwa somni pariata Dr. John Williams puda ka ti a hriat alo chu khan Bible school chu damdo in atan ron cheya pu di thianga le Shillong atanga nurse zir chuak tlom ku ngiten damdo in bultanin hemikum mars tha atangin damlo po an admit tanta ani kum sang ka jugwa somni pakua chon mission venga free share dispensary trin enkol turin di thianga chu ko thlak ania kum sang ka jugwa som thuma achung ten an ron fin nu in mission venga an chen in chu an ron lo lum tanta ani mission venga an in hi pindan zau tak pani hostel anga an lo man thin ania kum sang ka jugwa som pathum te towa sakha nima se thingzai manga uluk taka sak alo nia tun thleng hian thiat lavin ala ding heta Joseph missionary te rem ti na le phalna in khati hunlaya PWD manbi thi angin kum sang ka jugwa somli paruk khan cheng sang khat zasar in atlan felta ani he in hi aizola mimal indinga chuan upaber ne hriat ani nge kum sang ka zakwa somli pasari khan kum somruk pathum mi ni in upalamte aloni to buka compounder na atho na atang hian chol adila assembly po in rem ati saka ma se khati lai khan pension pek na dan kha ala om si lova assembly chon hetiang hian arel ta ani pakhat na durtlang damdoi ina thlakhat chunga damdoya shal chhuat thin anghu ama puala ashalata na pek panina aizol mission dispensary a damdoi ommek te pek vek pathumna damdoi zorna manrua zongzong thutthleng dokan saidoi almaira sanale adangte anei ngal phal sakani mission veng sinot book room hluiber pindan pakhat chu clinic atan mangin anapui ber chu damdoi siam le shal chhuat te ani a heng hunlaya damdoi te chu adip chi sang sang cho pula atuya siam te adipa eitura siam te ani awangin te khong fel taka uluk taka siam ngai chi ani thin pimle hliam lo en kol le tuam te chu anapui ber pakhat ani bok mission veng ko shantan sacrament wine tur asiam thin ani di thiang hi ko ron rong bol turinom tak ani boka kumsang ka jugwa somni pani khan mission veng ko ron uba tan nim ngi ania pathian mal somna dongin fapa pali le fanu pariat ania puitlin thlenga damkim vekin milang sar le puitling tak tak te an hlom afapa upaber dattu darthan tlunga chu mizo jinga doctor zir chok ma sapol tak ania kumsang ka jugwa somthum pariata dibugar a licensed medical practitioner LMP apasa hemikum vek hian silchara dental medicine passbook a kumsang ka jakwa somthum pakua December tha Assam Medical Department atangin kauna adonga chu azomta ani khati hunlaya Assam kha azaw maya tuna Nagaland le Arunachal Pradesh bial zong hi ala huam veka doctor thantlunga po hi nagaram thingtlang pilril taka le khati laya NEFA nefa anti North East Frontier Agency akhan chainaram ri thlengin athok thin ani nefa hi kumsang ka zakwa somsari pahnia UT ani ma kha chuan rorel na shanpa devin a om thina an hun pui ber chu Shillong ni in Dr. Thantluanga hi nefa Health Services Department a joint director athleng mana hun tam tak director charge ala thin bok nagaram le nefa vela achet tladan hi thon thungai nom tak atling thamani nefa le China in rina handai dar tu le India flag han phun tu te zinga atela Nagaland Tuensang district po khi Barmaram atanga India ramarin lut tu michangkai tak zinga mi ani indo pui panina lai vela IAMC a lieutenant ani lain na tho chata wangin Kaiser hint choimoina tangkapui adonga hi British pasal thate an pek chin knighthood.2 Esquire anti hi ani a he ni na za tak mingchoi hian afa te chuan Aizol school pui ko na hian Hotel Esquire an siam nge Mizoram UT kan ni tantir kumsang ka jakwa somsari pani December tha khan Mizoram Health Service Director masaber ni turin alo chuaka he na achel chunga ana tho langsar ber pakhat chu Aizol khupui chimlam tangkai pui tura kulikon dam phaya pupi karam leile damdo in hunma siam zui tak hi ani
Aizawl Civil Hospital a damlo khum tam jok po mizo pian phung milin ake arot niam nge tunlaya thingtlang mun tam taka PHC ti hi bul atan puite ania kumsang kha jakwa som sari pali January thla khan sarkar na chu achol santa ani pu di thiang a fanu upaber le afate upaddan indota aphathumna challian kimi po hi mizo meche doctor ma saber ani bok kumsom milek an in josap missionary te chomin silchar Bengali school hostel a lekha azira matric a pass nu in Kolkata a Campbell Medical School a doctor azira kumsang kha jakwa somli pathuma LMF licensed medical fellowship azauta ani Assam Medical Service a lutin silchar le Hailagandia te athok zui hala ramboi ma po khan Aizawl Civil Hospital a po hun engam chen athok mana kum sangkha jakwa somsari panhia khan Aizawl a bok son letin heta tang hian apen sonta ani Dr. C kimi hi nu naw pai naw nei le me chelam nat na ba ka ha en kol thiam tak mai ani a phai vai ho zinga atho lai po in Hindi le Bengali tong te chu manipian pui tong tluka thiam ani awangin mire theile niam jok te po in an pan ron ber ani china sarkar na achol san hnuwa zarkot pheya damdoi dor te takte a hun lai po in CRP le vai mutia ho te chuan an ron ber ani fo chin di chianga fanu te zinga mi laldu veli le lalbia kungi te po chu indo pui pahni na laya nurse na thok chin ni in Aizawl le mun sang sanga sipai damdoi ina te thokwal chin anni boka di chianga fapatlum ber BT sanga IAS po kha Mizoram Sarkara Health Secretary ani laya kumsang kha zakwa somriat pariat December thla a pension ani hetianga pa faza Mizoram damdoi lama sul nu nei thatak mai kan nei hi thil chin chia tlak le chuan tak atlingani di chianga hi fitnga le inches thum asang ani a tongkam thiam lutuk lo le tongmuang lamdeu fiam thudu tak zaidam mi poisoi hlau tak mi ani gorkha le tong le Hindi athiama sap tong po in amamo tok chu asoi the mirin taima tumru le malam thlir thui mi ani a fanu mel a mu masak ber challian kimi po tlerol kumsom emol lek ani lain zosap ti thuron angin silchara Bengali Mission School la le khazir turin athon bo phal ani mani in todel tummi le kutna tho za puidu haulo kut ol ngai theilo takani a Christmas card andon na envelope ruak te hi letling le in mimal le khathon nan amang tangkai zui chin mystery carpentry bungrua hi anei kim ani maya in sakthleng in mani ku chhuwa ka thil ti tum tat mi ani pen calendar ni tin ta rikhlak chi te sobel vai sum tiang hol chi le hersop thuthleng te asiam na sa leiso bana belpon hi nuam ati em boka tuna a in kot zol po hi ama bel zol zau deuh vek tlai khonnuwa lungrem nan mai ani an chauka hlui bangchak lamphei chu phel sep ta phui hluma zut vek ni in khulum laka po achunga chen nuam takatling January ni somni kumsang ka zakwa somru pakhat zana mission veng dor kai thler akan chiam tuma po khan arem shiat na atui zem lian bula chir diak an siam chop chu kang thel nan atang kai zia hemizana telte chuan an shil fak atlingani YLA tuna YMA din chantu te zinga mi ani a khotlang thila po aphak to ka in mang ve thin ani Aizawl khopuin tuithiang hlim niang nar zo ka nei theina turata na January ni thum kumsang zakwa somruk pakhata puchhon zinga zarkotin adin Aizawl Water Company a po khan bultan tu zinga mi member ani ve thina district thunei tu tenen changrwala thei ang to ka motora an tui sem thin te chu mipuin an chhor tangkai thin hle ani kumsang ka zakwa somsari vela chuan he company hi tilchiakin tuisem na po sarkarin apum bil zuita kumsang ka zakwa somruk pathum February ni som pakhata Mizoram Pharmacist Union atnuwa Mizoram Pharmacist Association ti tak din chantir khan aphur puitu le senior member tangkai tak ani a hun engemo chen phei chu senior advisor le patron chanvo te po achel ve chin thil chik mi le chinchia pe tak ania abikin arsichet veldan thladet le thamang hun chungchang te sikle sa khochin in herdang lamdan te hi a diarrhea chipchiar takina ziak thin her sop tur mausa hun po thladet le thamang atanga chutin anget lo hun lai ber azong sham thin ani zosap hova mission veng biak in sakma sak ber kumsang khazakwa som pathum ami chu chia a aya lian zok sakrelin kumsang khazakwa somnga pathum khan building
committee din ani a di thianga chu secretary a ruat ani kumsang ka zakwa somnga panga a biak in thar tur lungphum phum lain chim chakil banpui khura di thianga hian hlumbel ceramic pot achunga building committee member teziak aphuma chu February ni som panga kumsang ni panga a biak in pathum na tur kutlak tantir lai khan hai chwa ani talo hlau maya apuingot mai kumsang ka zakwa somsari pali le kumsang ka zakwa somsari pakwa ati khan ni khoshelo stroke ina oma kumsang ka zakwa somsari pakwa nulama pheichuan ali atota tong a harsata ma se amit chu atha ema aha po alatha kumsang ka zakwa somriat October ni som pakhat zana ni khoshelo bokin a omle a ti chuan October ni som panga zingdar khatle minute som pahnia kumsom kwa pasari a upani in alalpa hena acholta ani athi hian tu le fa zale pasari nein khup thum a mupha kani arwang hi mission veng khan mol sira an mani huan chung kumsang khat zakwa somni pakhat vela an chen na mun thin an chung ko thlan muala na an manzui tak anu puilal thanglo I thlan serialin zal ania ama shiat reng na lungpo athi champha phak October ni som panga kumsang ka zakwa sompkwa pahni khan phun ani a nilengin pathian faka zai khom le lungphun roi kilin khatilaya bel tu pastor lalsoman hun akai shwai ani thudang dewa pakai lokila Mizoram a Christmas man masak berle Mizoten Christmas an mel shiat tan kum hi ngaidan sang a om theya lushai expedition Mizoin violent voi khatna anti maya khan British sipai te chu thuang ni in an lo thoka marlama brigadier general Boshier ho anni a vanbonga Christmas an loma urlok zan le Christmas ni a chuan anral rel po chol sanin silai apuak mi alawanti chimlama general brownlaw a howa ron thok te chuan tlabung thang ro thang puya khwa bel khai chuan hnuai tui koi kai chiao phawa Christmas an mangve bok zule sanen chu e khama echi pudding tenen lam an e ani pubuanga le sap upa te chian dun po kha aizol an cham chung khan kumtin Christmas chu ursun takin an serve thina kumsang ka zaria somkwa pasaria zosa pluyan aron fin nuwa po zosa pluya chen na in tuna sinot senior executive secretary bangla a hian Christmas chu hlim takin an mangani heng zongjong a hian mizo an telve shiat anilova Christmas mel shiat po an la omve meu lo nia ngai ani kumsang khat zakwa pakhat khan lunglei puk puilal chuan a kho chunga Christian ring thar chung kotlem te te chu tidu da in khwa ata an hot chuak hiala sethluna anin bok sang tange nge ani hemi chungchang sia awanga event le nem turin Edwin Rollins zosap thara chu October thla a tir pheyani a hemi kum Christmas hi anni ho nen hian bong te talin an mang ho nia soya om he Christmas hi mizo te telve na masaber ni inalang kumsang ka zakwa somsari paruk khan sinod office lamindi chianga hi ama ina len chilin thil che sang an zota tape recorder a khung vekani hemi tuma hyang Christmas a hriat masak berle atil vedan heti hian a soi kumsang ka zakwa pahni khan sap bangla thlang kong puya ka kallai chu an asiam ten min lo awa ka han thlen chuan bong sa chum min sa chopo tel lovin du to kin min lo eitir ngot maya a chan le wang ka han zo fia chuan kan puten Christmas ani antia ti mai in min chang ni akum le sangka zakwa pathum a chuan kan lalfa te scholarship aya lekha zir turin aizola kaloluta hemi kuma zosa phonen Christmas kan mandan chu hetiang hi ani school no pang kani lai alani a ka telve a sachan fatua ka tang nge telzinga chuan baptisma changto chu khuma le khara te khani main ka sia a khasi Christian te an tel boka tin school no pangte kan tel bok bong kan tala sap thara te nen kan fatu man lai me che sikula kan manga chu tuna sinod office man lai bula khianani zo sap pahni zo sap lu ya le zo sap thara an tela sarkar sap an tel lo roi po kan che ho chia lo kan sa chan lai khan sap tharan amei bul le aleida sanga sap asiam hena da turin min shila sap chuan a sangin an eya midang chuan roi kan the me che sikula kanin khoma chuti lai chuan biak in ala om lawani school nau pang ho chuan tunge lo leng le ya hian ti kha kan sa a mi pa hovin kan zota me che hovin min changa athunona kan vain kan sajela zaipol kan oma tlangwal ho chu pudalan a hova tleirol ho chu chingan a hova
no pang ho chu thangan a hova mizo kan ni lom ilang ti hla kha in elnan kan manga puda la hoten lomanan la len khom shan pa om lova kanin khoma sap luya le sap thara ten thu an soi akumle sangkha zakwa pali christmas a pheichuan bong le vok kan tala kan zo sap te ba ka colonel sap le sikin sap second in command te an lo tel vea an solo nge asin ati a heng hi christmas program mumal le fel fai takadwan mizo ten aizola an manna masaber chuni inalang akum le a po lom ani zuita zela christmas sa ngai to turin no pangle tlangwal te po in thangan kam thin ani manlai le tunlai christmas a mu dan chu di chiang chuan heti hian a soibok tunlai hian thalai te zinga party le interaction na te po anasa hle india manlai po in christmas uluk tak mangtu te kara ti thadu lo te an om ve thowa tunlai po in ti tak zeta mangtu tam tak an om thovin karing christmas kher lova po manlai chuan christian te ngei po pumazaya in phwa el ching an oma voi khat po khoru lian khwa akan pol upa poldanga apakaya hotua atang ngala nula nga ina che swalta a kan pol upa nge in hla in aron phwa ela ani po chuan heti hian hla bukina han changa officer wal katlom le ta nu thloi ki vin min nul tun tum chu wala po ni se atang lowang ti in tin sai to la po kan pol mi tlangwal romana aluta nula nga in ache swalta si a chu po chu chung pathian shwal shrui aman swale alotla e roman biak in komchara chaltuayan di chai arel le ta ti inan phoel boka tunlai chuan chutianga omto lo zoka ko shan pol sang ten tho ho kan lo thiam to boka chu wangin tunlai huna christian te nun le christmas mandan te ko shan kaldan te po hi acheta zok ti turni in kangai chuang lo pathianin a shwai zel ni in karing ati di chianga hian berkaina enge mozat anei ve a chungte chu telua omlovin hengte hi anni pakhatna compounder thokle pass masaberani panina thalak le print thiam masaber ani kum sangkha zakwa pakwa atanga sangkha zakwa som pakhat chung khan assam rifle damdoi ina atho lain kantin havildar nen atanga thalak hi zir thiam ani a ama pualin thalak na camera le asiam na dark room te po anei manvek na chungin eizon nan ero amang talo anua puswak kunga kulikon chuan eizon nan thalak aron man ta ka wangin masabera chhal a hlo ve bok pathumna dak in EDBO extra departmental branch office post office india enkoltu masaberani palina gramophone nei masaber pusendi anupuin kumsang ka zakwa somni paruka ape kani pangana RCC in bilat lei in sama saberani parukna Christmas carol masaber huai hot puitu ani hi kumsang ka zakwa somthum pathum a ani a pasarina her sop thut pha atana savun shing mang masaberani upadi chianga aboral hian mission venko shan secretary upa chongji ka chuan asun na thu kim chang takina ziaka christian tlang aw kum sangka zakwa somriat pakhat july thachua ka tarlan ani a hetiangin sunna upadi chianga march sangka zaria somriat pali atanga october sangka zakwa somriat wells mission aina pha pui mission venko shan upa lalpa ta na shantum walcha shanglui te chuan mual min liam san mek zela kan ko shan upa min ber upadi chianga po kumsom nga pariat lai mission veng ko shan upa nia rong abol nuwa kumsom kwa pasari mi ni in ni sompali october sangkha zakwa somriat zanlai pel nu dar khatle minute som patnia van ko na alo changta ni som paruk october sangkha zakwa somriat ninga ni chuan ko shan committee in arel ang takin chundar som pani le achan veya ama ina thana in khom nei phot ani a reverend VL zai thangan in khoma kai shwaya dar khata arwang chubiak ina lalutin thana le sunna in khom ropui tak nei ania reverend lalngur awa senior executive secretary in khom chu akai shwaya afapate Dr. Thantlua ngale upalal biak thangan an chung kolam chanchin an soya chumi hnuwa upa van chuangan ko shan lama arong bol na chanchin a soile a atop lama chuan ko shan zai polin atok ta e are ang leidote anom na a isuan min ko lu tang ti a thana hla an han sakwai ruai mai chu vanram
nom hlen na ram min ngai tir hle mai tuna pathian mangai na ro bom hongin atan ro puina chatuana zual zel tur chu chenin a chol kum khwa don ta ani dar thum nuwa thlan muala William anita upadir chianga hi Mizoram Presbyterian Koshan upamin berle aizol khopui pahlun le lar ani boka ama thla tu le sun tu mi pui an thahnem nge mai kan ngai thak ta kha Mizoram damdoi in le thok tu masa di thianga chanchin ani a aziak tu kha zo than ku nga mission veng aizol ami ni aron chiar tu te kha lal shiat puyale lal rin pui te anni a All India Radio Aizol pipu te sul nu feature huna puan chu ani